Che Guevara FDLR yasobanuye uburyo FDLR na FARDC bifatanya mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Igisirikare cya Congo by'umwihariko kigira uruhare rukomeye cyane mu mibereho y'umutwe w'iterabwoba wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda. Ibyo ntibivugwa n'umwe cyangwa n'abiri, by'umwihariko bisobanurwa na raporo z'impuguke z'umuryango w'abibumbye. Lieutenant Mpakaniye Emery wamenyekanye nka Che Guevara Jacobo muri FDLR kuwa 28 Ugushyingo 2025 yasobanuriye abajyanama mu bya gisirikare muri ambasade zikorera mu Rwanda yari ashinzwe by'umwihariko ibijyanye n'amabuye y'agaciro muri uyu mutwe wa FDLR kuva 2008 kugeza 2010. Ati kuva 2008 kugeza 2010 nari nshinzwe gushaka amabuye y'agaciro, nabikoraga by'umwihariko ku bufatanye n'abanyekongo. Twakuraga amabuye mu birombe by'umwihariko bya Rubaya, Bisiye, muri Warikare, muri Kivu y'Amajyepfo. By'umwihariko tugakorana n'abanyekongo barimo abasirikare n'abasivili, bakagura ayo mabuye tukayaguramo intwaro zo kwifashisha nka FDLR. Lieutenant Colonel Mpakaniye yasobanuye ko kuba FDLR yarakomeje kubaho byatewe no kuba yarakomeje ibikorwa byayo byinjiriza amafaranga menshi baba ari abagize FDLR ndetse n'igisirikare cya Congo. Ikindi kandi bayakuye mu mabuye y'agaciro, ayo mafaranga bakayaguramo intwaro bifashishaga. Ayo mabuye akaba yaravaga muri Kivu y'Amajyepfo. Ati uko niko FDLR yashoboye kubaho igurisha amabuye y'agaciro ikagura intwaro kugira ngo ikomeze intambara. Ayo mafaranga yanifashishwaga mu mibereho yabo. Ubwo bucuruzi butemewe bwari intwaro ikomeye cyane mu ntambara ya FDLR. By'umwihariko yahamirije abajyanama mu bya gisirikare muri ambasade by'umwihariko ko bari basuye ikigo cya Mutobo gicumbikiye abarwanyi ba leta ya Congo ubwo bahungiraga mu Rwanda. Abangaba akaba yarababwiye uburyo ki Congo ariyo yaherezaga uyu mutwe wa FDLR intwaro ndetse n'amasansu no kugeza kuri uyu munsi. Lieutenant Mpakaniye yagaragaje ko iyo leta ya Congo idakorana na FDLR uyu mutwe w'iterabwoba uba utakiriho. Ati iyo leta ya Congo iba idagikorana n'umutwe wa FDLR ntabwo uba ukiriho. Ikindi kandi leta ya Congo ya FDLR intwaro n'amasanzu kugira ngo ikomeze urugamba. FARDC ivuga ko FDLR yayifashije kurwanya umwanzi. Yasobanuye ko intwaro FARDC ya FDLR atari izo kwifashisha by'umwihariko kurwanira mu burasirazuba bwa Congo gusa, ahubwo ko iki gisirikare by'umwihariko kinashyigikiye ko izafasha Congo iyi FDLR kuba yatera u Rwanda. Uyu wahoze ari umurwanyi by'umwihariko yatangaje ko ubwo yari akiri muri RDC cyangwa se muri Congo yatekerezaga ko FDLR ifite impamvu yo yumvikana yo gutera u Rwanda, ariko ko nyuma yo gutaha yasanze yari yaribeshye kuko igihugu yashakaga guhungabanya cyamwakire neza kandi kimuha ibyangombwa byamufasha kwiteza imbere. Ati ariko kuva nagera hano nabonye ko FDLR nta mpamvu ifite yo kurwana. Nyuma yo by'umwihariko yo guhurirwa yo ishyika hano nkakirwa neza. Ikindi kandi nkagera ni Mutobo by'umwihariko aho hari inkambi y'abakongomani cyangwa se abasirikare b'i Congo bavuye Congo ubwo batinyaga gusubiraho kubera FDLR. Iki ngiki rero yanasanze nyine nta zindi mpamvu bafite FDLR yo kuba yatera u Rwanda. Muri Kamena 2025 byavugaga ko FDLR yari imaze kugira abarwanyi bari hagati y'7,000 ndetse 10,000 kugeza tariki ya 14 Ukwakira. Abayobozi bakuru bayo barimo Lieutenant Jean Byiringiro na Victor na Pacifique Ntawunguka uzwi nka Jean Omega bari bakiri muri teritwari ya Warikare ikungahaye ku mabuye